Amasaha ya nyuma ya saa sita kuri uyu wa gatatu ku ngoro ya perezida wa Guinea Bissau humvikanye urusaku rw'amasasu akomereza no ku biro bya komisiyo y'amatora. Nyuma y'umwanya mutoya, imbaga y'abantu benshi bagendaga n'amaguru, abandi ku binyabiziga byabo, yagaragaye yuzuriranye mu mihanda hirya no hino ihunga urwo rusaku rw'amasasu, buri wese agerageza gukiza ubuzima bwe. Ikibaye ako kanya c'est le coup d'état, ihirikwa ry'ubutegetsi bidasubirwaho. Perezida wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo amaze guhirikwa ku butegetsi n'abasirikare, ndetse bahita bamuta muri yombi. Amakuru ava muri icyo gihugu niko abyemeza. Ibinyamakuru bitandukanye nka Africa Report bivuga yuko amasasu yumvikanye hafi y'aho komisiyo y'amatora ikorera, mu gihe perezida warusoje manda ye we yari yamaze gutangaza yuko yatawe muri yombi. Perezida Umaro Sissoco Embalo yabwiye umunyamakuru wa Jeune Afrique yuko ku wa gatatu w'iya 26 ahagana saa 7 z'amanywa yatawe muri yombi ubwo yari mu biro bye. Amatora ya perezida yabaye mu cyumweru gishize, kandi Embalo uri musoza manda yari yatangajwe nk'uwatsinze amatora ku majwi 65% ubwe nawe yarabyitangarije. Ibi byose biri kuza nyuma y'iminsi 3 gusa nyuma y'amatora ya perezida yahejwemo umugabo ufatwa nk'aho ari we nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea Bissau. Muri aya matora ya perezida yabaye ku cyumweru gishize, Perezida Embalo ubwo yatangaje yuko yatsinze amatora n'amajwi 65. Uwo bahanganye wamaze no guhunga nawe yatangaje ko yatsinze amatora ariko ava mu gihugu. Nyamara ibyavuye mu matora byagombaga gutangazwa ku munsi w'ejo ku wa gatanu. Aha rero niho imyigaragambyo yo guhirika ubutegetsi yaturutse. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP niko byabivuze. Abantu bari bibereye mu murwa mukuru wa Guinea Bissau batanze ubuhamya, bavuga yuko barimo bumva amasasu menshi, kandi ko batangiye kuyumva guhera saa 7 z'amanywa ku isaha yo muri icyo gihugu cya Afurika y'Uburengerazuba. Gusa iki gihe amasasu atangira kumvikana, ntabwo hahise hamenyekana ikibaye cyangwa se abari kurasana. Nta gihamya ntakuka kigaragaza abari mu mirwano cyangwa se aho Embalo yari aherereye. Ibiro ntaramakuru AFP bivuga yuko hakekwa abasirikare barimo abo umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu n'abandi bihariye bari muri gendarmerie. Abasirikare barenga 6780 barimo abo mu ngabo z'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Uburengerazuba ECOWAS bashyizwe mu bikorwa byo kurinda amatora aheruka ndetse no kurinda igihugu nyuma yaho. Nk'uko Embalo we ubwe yabyivugiye, nk'uko yabitangaje ari ahafungiye, ngo nta ngufu zakoreshejwe mu gihe yafatwaga muri iki gikorwa yise coup d'état. Avuga yuko kiyobowe n'itsinda ry'abasirikare bakuru. Mu masaha yakurikiyeho, aba basirikare bakuru bagaragaye kuri televiziyo y'igihugu batangaza yuko ari bo bafite ubutegetsi, ko butakiri mu biganza bya Bwana Umaro Sissoco Embalo. Bemeje yuko bashinze urwego rukuru rwa gisirikare bise The High Military Command for Restoration of Order. Ugenekereje ni nk'urwego rukuru rwa gisirikare rushinzwe kugarura ituze. Uru rwego ubu nirwo rugiye kuba ruyoboye iki gihugu kugera igihe azatangirwa irindi tangazo. Abasirikare basabye abaturage gutuza, aho bemeje yuko bafashe umwanzuro wo guhirika ubutegetsi mu rwego rwo guhangana n'imigambi mibisha yo gushaka guhungabanya igihugu, wateguwe n'abanyepolitiki bamwe bafatanije n'umuntu ukomeye cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Muri aka kanya tuvugana twamenye ko atawe muri yombi atari perezida gusa Embalo, kubera yuko ngo hari n'abandi bafashwe barimo umugaba mukuru w'ingabo General Bianque Nantan, umwungirije General Mamadou Touré, ndetse na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Boche Kande. Byanditswe byose na Africa Report. Abanyamakuru bari gutara inkuru ku matora muri iki gihugu bavuze ko umutekano mu murwa mukuru ukomeje kuza imbere yawe muri santimetero nke cyane. Urumuri rwa mudasobwa, inkomoko ya computer vision syndrome mu ntoki zawe, nabwo urumuri rwa telefone, imirasire y'urumuri rw'ubururu. Ibi byose biri mu bitwangiriza amaso. Warubizi neza yuko umuntu umwe muri 3 agenda n'indwara y'amaso, yaba bizi cyangwa atabizi? Ikiza nuko inyinshi muri izo ndwara zishobora kuvurwa. Ubu rero inkuru nziza nuko serivisi z'ubuvuzi bw'amaso twamaze kuzegerezwa mu bitaro byose bya leta hirya no hino mu gihugu. Ingendo n'umwanya byagufataga ngo ubone izo serivisi ntabwo bikiri ngombwa.
iyo basanze ukeneye indorerwamo z'amaso nazo uzisanga kwa muganga. Minisiteri y'Ubuzima ifatanije na One Sight baragushishikariza gusaba izo serivisi. Zamba ku muvuduko ukabije. Umunyamakuru umwe yagize ati amasasu ari kumvikana ku cyicaro gikuru cya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ndetse no mu bice biyikikije. Ati twihishe mu biro by'umukozi ushinzwe itumanaho muri Komisiyo y'Amatora. Izi mvururu zikaze cyane zikurikira amatora ziri kwibutsa no kugaragaza imiterere idahwitse y'inzego za leta muri Guinea Bissau. Perezida Embalo yakunze gushyamirana n'inteko ishinga amategeko ndetse yarayisheshe mu bihumbi 2023 kubera yuko ngo icyo gihe nabwo yari yikanze abantu bashaka kumurika ku butegetsi. Embalo hinje mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka asa n'uhabwa amahirwe menshi kubera yuko abandi bari bahanganye mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yari yarabigijeyo. Ibi ngibi byatewe nuko muri opposition mu ishyaka rya PAIGS bari bahanganye n'umuyobozi waryo Domingos Simoes Pereira bari bangiye kwiyamamaza. Gusa ariko ibintu byaje gutungurana cyane ubwo umukandida Fernando Diaz da Costa yahinduraga ishusho ya politike, byatumye impande zombi zihutira kwitirira intsinzi mbere yo gutangaza ibyavuye mu majwi. Uku guta muri yombi perezida n'abandi basirikare bakuru bigaragaza ugushwana hagati ya perezida n'igisirikare. Inzego zari zimaze igihe zibonwa nk'umucamanza wa nyuma w'ubutegetsi muri Guinea Bissau n'abandi. Abasesenguzi bavuga yuko ibi byari bimaze igihe bitutumba, icyari gisigaye yari isaha yo kuba bijyaturika. Umuhati wa Embalo wo kwigizayo imbaraga zimurwanya, kwigarurira ububasha, guhindura inzego z'umutekano no guca intege abo bahanganye. Africa Report ivuga yuko uwo muhati watumye abo kutizerana gukomeye cyane hagati y'abanyepolitiki n'abicaye mu nzego z'umutekano. Umwanzuro we wo kwihutira kwitirira intsinzi no kwitangaza ndetse n'amakuru avuga yuko yashyiraga igitutu ku nzego z'amatora kugira ngo zemeze mbere yuko yatsinze, ngo bisa n'ibyatumye inzego zimwe na zimwe zirimo n'igisirikare zifata icyemezo cyo kumurika nta kubaza, nta guca ku ruhande. Guinea Bissau ni igihugu cy'abaturage bake ntibagera kuri miliyoni 2. Ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Ni igihugu cyahoze gikolonizwa na Portugal kuva mu 1980, kimaze kubamo kudeta 9 zose, harimo izakunze n'izageragejwe ariko ntizirangire neza. Perezida Embalo uhiritswe ubu ngubu ubwe yageragejwe inshuro 2 ngo ahirikwe ku butegetsi. Iyavuba yaherukaga yabaye mu kwezi kwa 12 2023. Icyo gihe ni nabwo yasesaga inteko ishinga amategeko yose. Turabashimye, mugira ibihe byiza. Andi makuru kuri iki gihugu n'uyu mutegetsi wafunzwe tuzabagizaho mu biganiro byacu bitaha. Naho ubutaha. Wabarigeze wibaza uburyo wajya Canada, wabona akazi muri Canada cyangwa ukajyana na famiye? Igisubizo ni Rama Travel. Muri Rama Travel ubu turi gufasha abantu bajya gukorera cyangwa gutura muri Canada kuri summer promotion ya 20%. Wagenda wenyine cyangwa ukajyana na famiye by'akarusho. Abaganga, abize ubwubatsi, abashoferi b'amakamyo, abize icungamutungo, customer care, ibyo moteri n'ubukerarugendo ndetse n'ibindi. Nitwe kandi twizewe twagufasha kujya kwiga, kujya mu nama cyangwa gutembera muri Canada. Ubundi bufasha cyangwa ubujyanama duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0792129881 no ku mbuga nkoranyambaga hose twitwa Rama Travel _rwa. Wanasura website yacu wa3ramatravel.com. dukorera mu nyubako TCB House floor ya 3. Rama Travel for your dream. Umunsi w'ibirori uregereje, ibintu byose biri ku murongo, gusa hasigaye ikintu kimwe gusa: umwambaro wawe ukeye kandi ukunyuze n'uwabaza guherekeza. Inshuti zawe nazo zirakubaza ahantu zakuri cyangwa cya danje kubera ko zirakwemera uri indorerwamo yabo. Rekeraho rero kwirugubaza umuhisi n'umugenzi ngo nakurangira aho wakura costume nziza, amashati n'inkweto cyangwa indi myenda ukeneye. Dore urutoki rwanjye ndagutungira Golden Fashion, niwe mufatanyabikorwa wawe mu kwambara neza, yaba imyenda n'inkweto by'ibirori, ibyo kwambara mu kazi, ibyo muri weekend, yewe na bamwe bakenera imyenda n'inkweto byo kujya kuri terre mu kazi. Nababwira iki? Karibu muri Golden Fashion wihitiremo ibikunogeye. Dukorera mu nyubako ya Tedemir mu ruhande rwo hepfo imbere yo kwandamage. Urabona icyapa cyacu kinini cya Golden Fashion, cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 91 85 cyangwa kuri 0788 200 53. Karibu muri Golden Fashion.